Aite harpa bien emboscada baten, da preso sartu abien. Da denboralera etorri zan aite. Nun egon zan edo? Eh? Nun egon zan edo badakizue? Nun preso egon zan leku hemen hor behaldien uinetza eta izenak arekakorretan. Baina, enporatxu egabet, da gero, bueno, lagun batzu petaupetan, da berraiten ostetu hartako da bien, da, bueno, bastante denporara etorzan, aite be. Zelan deiten zan aite? Gregorio, Bikandi. Eta ama? Ama Eugenia Olano. Eta gero aitek ukieban problemarik edo etorri zanien ja edo... Ez, hemen ezan problemarik uki. Ez dako bez, ezan problemarik izaten uki. Ez que hor duen, frentiek enboskada baten harrapa abizan, da sartu abizan gero barrure, da eurek esan hartzen jo, haintze.